Inkuru mbi kuri bamwe mu bakirisitu bo mu Rwanda irababaje kandi irababaje cyane. Kuri ubu hamaze gutangazwa urutonde rw'amatorero arenga 40 yahagaritswe mu Rwanda, hatangazwa n'impamvu yabyo. Ese iyo mpamvu imaze gutangazwa yaba ari iyihe? Ese bamwe mu bari bafite ayo matorero baba bamaze gutangaza iki nyuma y'uko babafungiye amatorero yabo? Ibyo byose rero n'ibindi tutababwiye nibyo tuje kubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Icyo ngusabye, niba udusuye ubwa mbere, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyo nkuru ikomeje gutungura benshi nyuma y'uko hamaze gutangazwa urutonde rw'amatorero arenga 40 amaze guhagarikwa gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio. Reka nongere mbahe ikaze rero bakunzi ba KN Radio, yishakiye urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni inkuru ibabaje cyane cyane yababaje abakirisitu bo mu Rwanda, by'umwihariko abasengeraga mu matorero arenga 40 amaze guhagarikwa gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Ese iyi nkuru itari nziza kuri amwe muri aya matorero akoreraga hano mu Rwanda amaze guhagarikwa yaba yatewe n'iki? Kuri ubu rero Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yandikiye inzego z'ibanze izisaba guhagarika imiryango ishingiye ku myemerere idafite ubuzima gatozi yakoreraga hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Mu ibaruwa yandikiwe abayobozi b'uturere kuri uyu wa 22 Kanama 2024 yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean Claude. Yasabye guhagarika imiryango ishingiye ku myemerere iri ku mugereka w'iyo baruwa. Yagaragaje ko ibyo bishingiye ku ibaruwa y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB mu Rwanda, ndetse no kuba hamaze igihe hakorwa ubugenzuzi ku miryango ishingiye ku myemerere, bikagaragara ko hari ikwiye guhita ihagarikwa. Iyo baruwa ikomeza igira iti: mbandikiye mbasaba guhagarika iyi miryango n'ibikorwa by'imiryango iri ku mugereka w'iyi baruwa n'indi yose ikora bitemewe n'amategeko aho yaba ikorera hose hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Umugereka wagaragayeho amadini n'imiryango itandukanye irenga 40 irimo isanzwe imenyerewe cyane cyane hano mu Rwanda. Ku ikubitiro harimo nk'itorero rya misiyoneri y'abaruteri muri Afurika ryakoreraga mu Rwanda mu ntara zitandukanye, by'umwihariko mu burasirazuba bw'u Rwanda. Hari kandi itorero Philadelphia Church, hakazamo n'itorero bita Umugeni wa Kristo, harimo n'irindi bita Abagorozi, ndetse n'irindi bita Abakuzi, hakazamo n'irindi rikomeje gutungura abantu benshi ryitwa Abanywa Gake. Harimo kandi Abarokore, Abavandimwe Church, hakaza n'iryo bita Assembly of Lord, hakaza n'irindi bita Intumwa y'Abahanuzi, hakazamo n'irindi bita Isoko Ibohora, Ivugurura n'Ubugorozi, hakazamo n'irindi bita ngo Salvation Church, ndetse n'andi yose agiye atandukanye. Ibyo bibaye rero nyuma y'uko hari andi matorero ahereye Kote ndetse na Ebenezer Rwanda yasize kubiba amacakubiri mu Banyarwanda. Ni nyuma kandi y'ubugenzuzi bwakozwe na RGB ku bufatanye n'inzego z'ibanze bwasize insengero hafi 8,000 zifunzwe by'agateganyo
kubera gutuzuza ibisabwa. Umuyobozi w'abaruteri muri Afurika ishami ry'u Rwanda, Seburikoko Celestin, yemereye itangazamakuru ko ayo makuru yo gufungirwa yayamenye, ndetse yemeza ko bari batarabona ubuzima gatozi bubemerera gukorera mu gihugu cy'u Rwanda nubwo bari baratangiye inzira zo kubushaka. Mu magambo ye, uyu muyobozi w'abaruteri muri Afurika ishami ry'u Rwanda, Seburikoko Celestin, yagize ati: mu by'ukuri ntabwo binunguye kuko ndabizi neza ko umuryango wose cyangwa igikorerwa mu gihugu kigomba kuba kizwi kandi twarakoze ibyo dusabwa. Twarasabye ibyangombwa byose, ariko hari ibyo taradusabye ko dukosora. Nari narabitunganyije, uretse ko narabisubiza kuri RGB. Uyu Seburikoko yagaragaje ko agiye kujya kubaza neza niba bashobora gukomeza inzira yo gusaba ubuzima gatozi cyangwa niba bafungiwe burundu, kuko bari barahawe icyemezo cyo gukora cy'agateganyo ariko kiza kurangira. Iri torero ry'abamisiyoneri y'abaruteri muri Afurika ryatangiye gukorera mu gihugu cy'u Rwanda muri 2015, ariko rikaba rifite kuri ubu abakristo basaga 2,037 hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi miryango yahagaritswe nyuma y'igihe mu Rwanda hamaze iminsi hakorwa ubugenzuzi mu madini n'amatorero ndetse n'insengero zayo, aho izirenga 8,000 zafunzwe by'agateganyo, kimwe n'amwe mu matorero akaba yarahagaritswe. Gufunga insengero mu Rwanda byababaje cyane abakristo basengeraga muri ayo matorero, bavuga ko ibyo batari kubikora, ahubwo bari kubimenyesha mbere, bakabikora cyangwa bakagenda ibyo babasabye kuvugurura bakabivugurura ariko bahasengeramo. Ni naha rero natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba utarakora subscribe cyangwa sabone, jya munsi y'iyo nkuru urabona ijambo subscribe udukandaho, n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe.